aji su te kwa nyima do te RVA lisu se kwa bi bepu flangu Doshitinya kamdi pudalo pu soka miakwa shetama dagu biatyama bunyi pashebu jinama bu shatyama do gumu korea kwekwa jijejilama bunyi pashe hiro shilisuni pashe amya zadu dodu shatyama do putao nomumu kwa zadu zapu gusu matyama bunyi pashebu amya shatyama do tibawa differences nya kwe jisu sepabuli kata tyangai mi shahai tipa te tipa da juwa gukama do doshitide bepu flangu kamdilo peku soka miakwa shetama dagu biatyama bunyi pashebu jinama bu shatyama do shama chalinin tun tsakote kamdi budalo peku kwa shetama dagu amya biatyama bunyi pashebu jinama bu shatyalo bi betalo pashebu tiroli shatyotama nya pashebu li shesini ryutyama dagu tibunya shitsuko chi lo yama bunyi bialyama ngalo bi betama ngalo pashe tiroli shatyotama nya maze soka bi mamule soka kwa jinama dagunya bialyama bunyi akusha tyalo bi betalo amuma jikwanya soza jomabu dagu majama bunyi to sohi kwa jinama bi akusha tyalo bi betalo gulunga mabunyi dagute tatsali shegnama nishalo bi betalo amuma jikwanya kamdi budalo pekwa bi gzama ngama chagomu kwa ngaimi muhahama bunyi dagu bia mulu amya shito zoma bunyi pashebu zadu zapu akusha tyama ngalobi the 74 media dokwa bi sewalo gumu korea kwekwa jejejila mabunyi pashe hiro shidisini pashe amya zadu dodu shatyama do shihamatsu chonin tunzi sakote gumu korea kwekwa muha amya halasini jejejila mabunyi pashe hiro shidisini pashe tyahi amya ngaimi bialyo bi betalo korea kwe changchunmu kwa kukama tslini kwa bi muha amya halasini ijeji mulama bunyi shilisu pashe amya jwalo bi betalo shihamatsu choni ne jite pashe hituro de ijema chilama mukwa chigako bi betalo zai tulubi muha amya halama bunyi nini kwa chi shilisu pashe nya satsu hiro jolio bi jwa josubuli betalo mine kukwa modo jagu kwa shilisu bwa bi mutya subute ijasu juli ija chujama mite ityalo bi betalo tulipyo lamanya muko pola mabunyi ngalo bi betalo jwa josubuli naduli subute netsi kwa na shegusini zado dodo ija toja tyalo bi myama platform do kwa bi swalo budaumu nomulmu kwa zado zapu gusu matyama bunyi pashebu akusha tyama do shama chalinin tun tsakote kamdi budaumu nomulmu kwa zado zapu gusu matyama bunyi pashebu zado akusha tyalo bi betalo amuma jikwanya zapu vugusu matyakulyo puda kamdi kwa bi lama modo phu ngai mi akhude lama bunyi zapu vugusu ngai mi akusha tyalo bi betalo nomom kwanya kuka mahaba kwa bi muha amya halasini ijeji mulu tyama bunyi chagu jinama bi shatyama ngalo thulubi puda kwa bi de lama modo ngai mi iphu akhude ma bi zapu amya machila ma bunyi pashebu zadu shatyama ngalo bi betalo amuma jikwanya ayafute sunya ngwa hape jolia mabunyi uzapu akudela mabunyi pashebu tinjini zadu dodu akusha tyalo bi kachin news kwa bi swalo tipawa differences nya khkwe jesu sepabuli kathata mangai mi shahai tipate tipada juwa gkamado shama chungwanin tun tsakote tipawa differences nya khjesu sepabuli kathata ngai mi shahai tipate tipada juwa lejuko bi betalo vadigan kwekwa bi shathu nama bi juwa musu tipa petru parolinli betamanya khkwe jesu sepabunya shahai kwa tyama catholic tipa bute matwi mazwa ma chukwa bi khu sote kovumu nama bi betama ngalo bi betalo gulinga mabunyi khu sote tucha makwa bi jesu zabute khonama bi athengai bi setho tyama ngalo bi betalo tipa dali shathu tamanya tipa wa differences puni shamanya tipa da bunya jesu zabute udo shido chama gama
ma bi hati pokwa vumula na ma bi Jesus zabute mine sini tu ali bi mag na ma jute mi na ma bi nishalo bi betalo Vaticania kujiwa Josebuli kathat yamangai mi tipada Joseph Champing te kukamali hate tipada jowa lejuka ma mi ngalo tipada Joseph nya niro tiro hu Jesus pabuli kathat yangai mi Vatican kwa bi tipada jowa lejuka ma tipada tiro ngalo Vatican bi hu kwenya kukama ntutsi ko te wale kuna ma bi tu budika ma mi ngalo komali ma tsin tun tsi ko bi ntun tsin ko te ngai mi wale kuna ma bi tu budika ma ngalo hu kwe bi Vatican kwenya athe ngai mi wale kuna ma bi gwajule hosini usami kwa vumla na ma bi setu na ma bi nishalo bi tipada tiroli shatheta lo kukama jete hu kwenya halusubute amya ch shadu mudu gama kweti kwemi ngalo guli ngai mi amuma jikwanya halusubunya vusate kachchali wakunama jiwa muama mi ngalo hu kwenya Catholic Jesus zabu amya tiama kweti kwemi ngalo bi Catholic News Agency dokwabi sewalo na lokor glasu ajisute akhu shamwa lain she amya gudu ile